zirtopni chibai le evek ule voina chuan midang te ngai sakna le lainat na humanity ti thupui mangin pathian thu kan zir ho le don ani pathian thu ngai tha ila mathai bung som ni panga chang som li tin lan berzuan an hne na ti tak mewin ka hril a cheu heng ka u naute berte zinga mi pakhat chunga in ti chu ka chunga ti in ni ti in ala changang lalpan athu malmin som sakle ro se amen tun haya ka chet vel na mi tha ka tong fu le no thina ka van nei hle ani ka tluk lo te an ni a lom thu soi pa a hu tok tal pe ka han tum vela in an du bok si lo keni point mamo hun kan la nei ve theya in mamo ton theu alom kan ni an ti a avamo in ava christian em mal som tu lal pan arulet ve nge yang ti karing ani midang chunga that chuwa ngai sakna le lainat na humanity kanin lan tir ton hian mihringte kan nun hona atinuamin a hluhlia ani kan pi le pu de kha an khotlang nuna midang te ngai sak na le lainat na konga an lo thok thale a christian an ni ma atang to a krista zui tu te ti om reng amoi an lo nun pui to thina ni ai upa te za konga te fak an phu a choi ho na huna te ai upa an bar khal mai ngai lo a tin meichia chu puma akalin ama sabera aman ruate thirdengin akhoi sak thina mipa tui khura akalin ama sabera tui an thal tir thin bok ani andin hun hriat thiam puya masazok ni tura an lo kian thin te kha amoi ema andin hunin azir wanga ngai sak ngai te hne na lainat na lan tira an nun pui thin te khan mizo khotlang nun atinum ema voina po tlom ngai na joinung tu pol woime le wele te kan neya kan van nei ani christian na nen ain rema midang te ta na nun lan thin tlom ngai pol te nen hian hrui khat vuana thok dun tur om ren ani a chuan mimal chungpo le khotlanga po ra tha achu don ani isu krista hnungzui tu te hi antioke khwa a christian te tia ko sak ber an ni a tiu ko te bung som pakhat chang som ni paru achan chu anun dan te an thil ti te an tong dan te chu christian nen ain anwang ani a christian ti thumal hi aum zia dik taka chuan krista mi ni tura amata emo krista zui tu emo ti na ani ole unaw te u midang te ngai sakna le lainat na living for others konga hian mani ngei po indu khop ahar le a insit a ol ani na tul kan nga theu to a mani to ka kan boitlang ema mani po kanin du khop zo thin lo ani ma se chuti chung po chuan he mi konga hian pason tur kan ni si a midang te ta na nun chu kan pathian minzir tir na po ani si a chu wangin kan ra china mason zel tum ila chumi tur atan chuan lalpan malmin som le theu ro se amen tong tryang u olalpa voina ni thar duam tak zirtop ni min roi thlen ne awangin kan lo me voina hian midang te ngai sak na le lainat na ti thupui mangin I thu min zir tir na kong kan lo zir hovin kan lo zo le ta a nangin kan tan malmin som sakla nangma nen kan thlenga chakna min siam sak tu he khovela kan omlai ngei po a midang te ta na nun konga mason na min petu alo chan the nan I thu voina kan zirte khongai takin min ti nun saka malmin som sakle turin isuam ngin kan dile amen nilen nom le vekule